Ngwataniro ya NASA rungu rwa mutongoria wayo Raila Odinga yugite ya gukangathiria mucemanio uria ubangitwo muthenya wa ruciu ni kamiti ya ithurano na mihaka IEBC na uria utanyitwo kurehe hamwe anyiti itemi othe githurano-ini giukite gia gucokerwo. Muthenya wa ira IEBC ni irandikire NASA kimathingata gutiriria mururungano wao na gwitikira gugekinyia mucemanio uyu undu uria NASA iraikiirie moko. Under those arrangements, we are not ready again to go for a repeat of this charade. Ndumiriri ino ya NASA yukite oriri riboti kuma wabici nene cia kiama kia Jubilee yugite urugamiriri wa kiama giki ni ugekinyia mucemanio-ini ucio wa ruciu. Tutarudia huu uchaguzi. No na kuri guo gutire kurakurikana kana mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni magekinyia mucemanio-ini ucio makiria thutha wa Ruto gwikinyia mucemanio uria wabangitwo hau kabere ni IEBC wabici-ini cia Anniversary Towers. The dialogue will preempt imminent conflict and violence, and that is being funded and organized by both Jubilee and NASA politicians. IEBC kuhitukira afitha wa mihango yo kinyaniria Andrew Limo ni ikirite mukodete mucemanio wa ruciu rioho. We appreciate the steps the IEBC is taking to make necessary changes to ensure the coming elections will be free, fair, peaceful and credible. So that is a cosmetic thing, trying to hide under the UNDP, supposedly that there will be due diligence. We reject and we have said Al-Ghurair should not print ballot papers, period. Mamwe ma maundu maria makoretwo makirehe wari mwere gatagati ka IEBC na NASA ni kinya ria IEBC kuuga kambuni ya Al-Ghurair kuma Dubai niyo igacaba kura cia githurano kieru, undu uria NASA ithiite na mbere kuregana naguo na thengia ya gikundi kia UNDP gukuruhanio hari mihango eno hamwe na gukuruhanio gwa kambuni ya Otimofo kuma Faraja hari umemerekia wa maumirira ma githurano kuma icigo itiganite cia bururi. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.